Chesa Best Band. Aye, namukena kambe ka Master Xitsonga amale. Loyi of course namuntlha hi ta hi kha hi lawula hi like stylist loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na paparulani and then from there vhele hi ta hi kha hi vulavula hi Dr. Poppy Ramathuba hala hi nga ta hi kha hi va linka vhele na timhaka ta Giyani Airport and then Makumu hi ta hi kha hi hetelela hi Black Myth. So hi ti 11 ta June ku na hi post leyi ka Stylist of course nga fika a yi tsala nga fika tsala ku Xigaza Hub EP2 a vekela postara leyi o kombisa ku hawu hi kota ku putana ni EP ya yena ya vumbirhi hi ku yo sungula vhele a yi humini last year laha ku na tinsimu leti nga duma swinene such as Chuza. Okay, se ni twa hi n'wina ni yi feature hi mali muni ntlambi leyi a ni 1k leyi lavaka yona n'wina a mi lavi yona. Leswi of course le ka Stylist nga fika tsala swona sweswo swi vhela swi kombisa ku hawu swi ku le ka Stylist i rivalerini paparulani because last time a kwate ngopfu hi ngo vekela example ya video clip mi twa ku a kwate ngopfu laha nyimpini overall vhele a yi surrounda timhaka ta mali ku yona yi kwa yi nga charge-angi 1000 a yi charge 4000 sweswiya and stuff like that na yi tlhe yi khombela na timhaka to yi va yi nga tsaliwanga risimu ra Choose ku a yi nga tsaliwa na n'wina mi nga mi swonini and stuff like that hi ngo yi sungula from this section ivi hi twa ku kahle sala lekere a vuya ku mhaka i tingani timhaka i tingani vhele ivi sana ku hambi hi nga tsali vito ka leyiwani maku i tata wa Xitsonga mana tlhela complaina kambe ku wa paparula nga mfakanga ku nga tsariwi vito and a nga swi tivi phati leyi ya va na nkoka njhani loko na nghoma yi duma ivi nghoma yi duma u hakela loko a ta vulavula ku biha hi mina u hakela kumbe fika hi nga vulavulanga mina u nga hlamulani hi nga tirhi swin'we tirha swin'we ma twisisa ni u hakela mali ya yena ni u hakela leyi a nga charge yona ni nga communicate mina wena ku na mhaka yin'wana ku ri kahlekahle ku na mhaka leyi na vanhu va ni pfunaka yona leyi wengela vanhu va nwisa mabyala hi yona vendle kumbe ni vulavuli u ri salani u te hi nga ku byela ku nga tsali ku fihla ri paparulani hi twanane ku ri na salani lukanoto hi ku nghoma liya va vitani wena la va ku tshinga hi mhaka swona as of head so mi ka mi swi twini vhele like Stylist a lan'wini kwalana kombisa ku hi nga ha tirhi swin'we and hi swona vhele va nga ha ri ku tirhisana swin'we sa ku ri khalanyana vhele and the stuff like that mara hayi loko se hi ta cheka swilo swona ku hayi se i vuyini le ka Stylist la ku va a tirhisana na yona ya la kha vutisa timhaka ta ti-finances ku swi nga endlisa ku yini and stuff like that lani before hi cheka sweswo vhele ho hi twa na clip yin'wana vhele a nga yi chela laha la nga fantsela ku and yi nga tshama la yini sweswi okay a hi pfuleni hi twa ku yi chayisa ku yini la yo hayi impela ndo ku twala yo paparulani a hi ripiteni kambe jaba hi xibulani salani xa chaya ende impela hi vheta hi twa na paparulani loko yi sungula laha hi vheta hi twa ku yo hambi yi nga se yimbelela you can feel it ku track leyi ya fita ku paparulani yi nghenisiwa and stuff like that okay se vanhu va ri yini van'we va ri 25% royalties van'we va ri 1000 van'we va ri 15000 van'we va ku just say 25% royalties na ku repeat lowu nga ku 4k then le ka ra khakana ta ku o lava ku aka hini o lava ku aka hini xa 4000 as you can see a nga le ku yi pfumeleni mhaka ya le van'we va ku 250 van'we va ku 500 okay let's say sample 350 370 15000 swi ku mara 6k okay 1.5 1050 5k 5k okay kun'wana ti vona 5 na loyi so from 5k to 10000 okay la le ka ra nga hlamusela ku loko ngoma yi nga dumi na hina hi nga tlhela hi ya londza mali okay perspective yena le ka ri already ni ku yi twini ku yi ri yini van'wana ku 10% royalties van'wana ku 700 van'wana ku 1000 van'wana ku 10000 plus 10% royalties 15000 a hlayi mara van'wana 9000 okay 5k 990
okay 10k 5k 5k 10k 2.5 5k 15 5k 5k ya 5k ni vona yi ri ku wineni la and stuff like that. So since ha swona ku inani lekere style is objecting ka mhaka leyo why inani yi fiki va yi nyikiwa mali ya le henhla like 4,000 it means a ku tirhi mhaka ya ri ti-royalties yi lunghisaka swilo hi ku sweswo swi ta hi ku track ya duma or kanjhani. So loko ku ri ku tirhisiwa ti-royalties ti-percent to karhi swa olovisa mhaka paparila na boti a na boti wa yona va yi register ka swi hlupha kwini ku hi pfala handle a yi register-riwe la boti wa yena paparilana i ta kha manager ti-finances hi yena nga ta kha swi no ku ri paparila i le ku ndleka mali mo nkarhi simi mi to negotiate na ti-royalties laha based on impact ya munhu nkarhi simi rera ku swi fambisa kwini a ni mi ta mi kha mi swi twini kwalaho swi nga fambisa kwini and stuff like that. I think your resolution ya straight yaleyo ya straight ngopfu a ku tirha ti-royalties and stuff like that because leswi a cash leni nkarhi wun'wana swa hluphanyana hi still hi loko ni twini lekere i le ku complain hi 4,000 yale ni twini na ku ya fita vo ma 5 kwalaha 5,000 I do agree with that amount yi reasonable and stuff like that. Yeah, then very kha hi tlhela ka timhaka ta Giyani Airport ni vona ku na post to karhi kha ti-trenda ti nga tsala hi va Giyani View kwalani as you can see na vona hi vona va kha va tsala na mahungungonyana yan'we kumbe na Facebook nkarhi wun'we yi pfa yi borha masechela yona na vona po current affairs na vona hi vona va kha va tsala hi swona hi vona swi huma ya ku veta ku humetela swona and stuff like that. So laha in overall very loko hi hlaya laniwa hi vona va kha va tsala ku Limpopo Premier Dr. Phophi Ramathuba has come under fire for what the Vatsonga Machangani Forum describes as reckless remarks made during her recent visit to China, where she called on Chinese companies to construct the Xiandan International Airport in Guyana, despite the project having already been awarded to Bombo Investment Group. I put in video clip ya kuna hi talk abu ku yinda Dr. Vahina. It becomes difficult, and also we're saying some of our airports in the province which have been left redundant. We do have a Giyani airport which is a potential for any of you to can come and work in partnership with us to be able to rebuild it. We also have got what we call Pepu Airport, which is in the former vendor, which we can be able to upgrade. And those airports, if we are able to rehabilitate and revamp them, they could become an enabler for us to export our goods, because we all know some of the fresh food require certain cold chain for them to be transported, and they can't be on the road for a very long time. We're also saying that in terms of Kruger National Park, Limpopo province, 70% of the Kruger National Park is Okay. Very ka mhaka leyi very ku na positive na negative remarks hi nga swi apply ka swona mara hi ngo sungula hi side ra negative swi nga ku vuleni ka laha ka post ya very ku already ku na khampani leyi a yi lava ku investa kwala Giyani leyi va nga ku yi hlaserini in other ways a va le ku yi support no yi support at all mhaka mi swona loko ku launchiwa va nga ri kona so swa kona a swi a va le ku yi support ni twi na ku hi side ra negative it's more like ANC ku hi side ra yona hi yona yi lava ku va yi beliwa mandla loko airport leyi yo vuya a va swi lava ku swi komina ku a va swi lava ku swilo swi va swi kha swi va swi ri i private ngopfu ni nga swi vula tani because ku le ku pfalapfaliweni va bombo le ku pfaleriweni swinene sweswi va nga swi vuli ku ya ku follow ti-correct measures and stuff like that swi le ku layeleni and stuff like that. But on the positive side swi kahle loko vo wina ti-investor ti le China ti ta invest I do support it at least ka hina guys i win-win hina mhaka ngopfu na swona ku yi tise ku yini airport hina hi laha airport so ka hina ku ta ku ri a win-win loko airport yo hetela yi va yi akiwini a ni ma yi twisa perspective leyi hi sweswo a ni ku laveka airport and ku hi vona a va pfumelana no lava bombo va continue hi ku vira a va le ku following ka ti-correct measures and stuff like that so it's fine a ku ngheni khampani yo va ngo va lava yo a ti hiti ti-Chinese investors ti fika ti-investa mina a ni voni problem hi swona sweswo hi ku airport ta hina yona still it's a win loko yo va yi ri kona yi akiwini la it's a win ku ta ku ri history man
leyi nga ku yi humeleni yo upgrade wa ndhawu leyi because khale kha ku lwala hi swona ku yi fike yi vuya and stuff like that ma yona mhaka leyiwa ya so hi sweswo hi ta hi kha hi languta ti-developments ku swi fambisa ku yini and stuff like that but since already tanihi sweswi hi nga ku swi vuleni a yi ri kona khampani leyi la ku investa kwala kayo a fika hi pfumelela ma a fika hi pfumela so a ridzi swi ta kha swi vona ku swi fambisa ku yini and stuff like that yeah ta hi kha hi vona so yeah tanihi swi ni nga vula ku na a positive side na a negative side ka this matter vhele mara loko swi humelela swi ta swi ri kahle hi sweswo. Yeah, and then vele khe tlhela ka Black Myth. Yeah, so we have some great news vele about him. So ka of course as you can see ra the 12th of June ka 11:06 ni fike ni nghena on YouTube as you can see kwalano yeah okay I continue na ku na ti-bluetooth swi va swi disturb-anyana nkarhi wun'wana yeah so hi fike hi scrolla vele tanihi sweswi mi swi vona ku hina lavawani guys maxo lexi na nomunti lexi nga laha futhi na lexi nga mbala swidlazana lexi nga ka left it's more like nomunti a nga va a lo nyuhelanya maxo lexi nga ka left swi fana na nomunti lexi ku hi positioning leyiwa maybe tin'wana ti-position nga ti ri different okay yeah as you can see a zi hi hlwela ku va hi nkuma Black Myth wa hina la a hi zangi hi hlwela so hi nga vula tani ku congratulations to him ku va a reach number 15 a i loko breaka ti-records na risimu ra yena swa ku ri phushe njhani i loko i breaka ti-records hinkwata electro by far ku ya hi sweswi se hi nga sungula ku hlayela vhele i loko breakini swi nge hi hlamarisina ku risimu ra yena vhele leriwa ro hatlisa ri fika ni le ka million ri breaka record leyi nga kona ya a month and 13 days and stuff like that swi nga hlamarisi ngopfu because ri le ku tirheni swinene so hi nga vula ku va tirheni maxayela it's a hit tinambara ti le ku vulavuleni a ku vulavula tinambara ku nga vulavula swi vulavula loko se hi languta tinambara ha swona ku maniga swi fikini weda wa swi lava or a swi lava maniga swi fikini swi le ku karhateni sweswo tinambara ti le ku vulavuleni hi tirha ti-facts ka Master T. And xa vizenya no ma swo xipetsa risimu hi ndlela a mina xipetsa na ririmi so yeah it's a hit so yeah hi nga vula tani ku a va le ku tirheni vafana lava xigazeni so for now obvious guys for now 15 June hi yona hit ya kona for now a swi bini la a xa makhombo for now ka 16 June hi swo swi nga a nge le ku lungheni le hi risimu ra yena ni nge lunghi hayi mpela ri vula swona ni nge lunghi na nge le ku lungheni 16 June yi khome hi va Black Myth for now hi yona ri nga henhla risimu leri ra maxayela leri a swi hundza sweswo hi tirhile ku vulavula nambara ti le ku vulavuleni a na ha swona na matrend leyako ya hi leswo ri le ku tirheni hi leswo ya loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe xirami lexi xi ba manoma madlozi ho twa ku heyi ku mi lava yini bot u ta ni lava nkumba wa matihlo